Umunsi mwiza kuri mwe mwese mukurikiye ibiganiro byacu, ni amakuru meza cyane tuba tubazaniye muri aka kanya. Murabizi ko harabura imikino mikeya kugira ngo shampiyona ibe yarangiza. Kuri ubu ngubu ikipe zitangiye kuba zaca mu gikari zikavugisha bamwe mu bakinnyi bagiye batandukanye bazazifasha mu myaka igiye kuza muri 2026 2027. Kuri ubu ngubu tubazaniye ekipe ya Rayon Sports rwose iri kuba yashakisha umukinnyi kabuhariwe ka gatana, ariko ari gushakishwa n'amakipe agiye atandukanye, ariko kuri ubu ngubu ekipe ya Rayon Sports niyo iri ku isonga. Ariko ndagira ngo mbe nababwira ko uyu mukinnyi ari kuvugisha benshi cyane kuri iyi si, cyane cyane mu Bufaransa ndetse n'ibindi bihugu nko muri Burkina Faso yakiniye, dore ko naho ariho anakomoka. Kuri uyu munsi ndagira ngo ube wakanda subscribe niba utarakanda subscribe, kugira ngo uyu murongo mugari wa Theogene Kwizera abe ariho uzajya urebera ibiganiro nk'ibi ngibi byiza by'amatransferi, uzajye ubona ibiganiro uri uwa mbere nk'ibi ngibi. Reka tugende mbabwira amazina y'uyu mukinnyi. Amazina y'uyu mukinnyi bamwita Youssouf Dayo. Uyu mukinnyi ni umukinnyi wavutse mu mwaka w'1991, afite imyaka 34. Uyu mukinnyi ari kuvugisha abantu bose cyane cyane b'umupira hariya muri Burkina Faso, kuko bari kuvuga ko ntabwo bishoboka ko ikipe nka Rayon Sports yaza kuba yavugisha umukinnyi nk'uyu nguyu wagiye uca mu makipe akomeye nka za Rennes ndetse n'ayandi makipe agiye atandukanye hariya muri Burkina Faso. Uyu mukinnyi Rayon Sports yatangiye kumuvugisha, dore ko akina nka nimero 9. Murabizi ko ikipe ya Rayon Sports na nimero 9, dore ko bashaka no kuba bakongerera amasezerano ba Faringanye ndetse na Aziz Basane. Ikipe ya Rayon Sports yateye intambwe ngo ibe yavugisha uyu mugabo w'imyaka 34 ngo abe yaza kuyifasha kuzayikinira umwaka utaha. Bamwita Youssouf Dayo. Uko mugenda mumureba, Youssouf Dayo niwe ekipe ya Rayon Sports iri kuba yavugisha cyangwa se iri gushaka. Ndagira ngo ube wakanze subscribe, ugire umunsi mwiza cyangwa se umugoroba mwiza.